nauči lako poredbene konstrukcije u srpskom kao stranom jeziku. Zdravo, ja sam Milica, a ovo je moja porodica, ćerka Anja, sin Marko i muž Dušan. Marko je isti kao Dušan, veoma lepo peva i svira gitaru kao profesionalac. Pored toga igra fudbal kao da trenira 5 godina. Koliko dobro igra fudbal, toliko dobro igra i igrice na računaru. U tome je bolji od oca. Poređenje. Kao Dušan, kao profesionalac, igra kao da trenira koliko toliko bolji od. Anja nije kao što su druga deca. Mnogo manje se igra nego oni. Stalno gleda u ekran i hoće da postane programer poput mene. Poređenje. Kao što su druga deca, manje nego, poput mene. Upamti, najčešći veznik poredbenih konstrukcija je kao. Veznički spojevi mogu biti za jednakost i za nejednakost. Veznički spojevi kao što i nego što koriste se za realne situacije, a kao da i nego da za hipotetičke. Obeležje poredbenih konstrukcija su i korelativi tipa kako, tako. Hvala na pažnji!